Friends sok tei hai noi phai kam no tin blogo chung tini tabo sok paijak lek chomoni rong dugano paint dugano chung tini rong paitlangnai tini studio setup khaina bagai tini day 1 ngai chung tini studio ni je wall je amna paint khalinai gaun bagai chung rong nanai tini chung rong choose khaibai already tabo tini rong sanamnai Friends no nugi makhana bora ora computer by rong no mixing khai tongo machine no jeng color na ka dark gray color ngai rong pai bai jeng studio hai no hai malai pinai. Hello guys, welcome back to my channel. So jeng dini ani kaise mo studio ang khaina jaga kaise room na ka studio khaina bagai ngai rong nugi makhana ama just time jeng matra starting sigo gaw jeng studio setup khaina bagai first of all ora paint khaina second dini actually one man army hai and second doesn't khanai but ani behind friends of tongo moro help khanai kisa okay first of all jeng mani bai tu brakha moro phone tam ka ga am to alaga specially alaga video shot khanai so alaga moro paint khanai okay wan suka go color nai dark gray color because dark gray color hingake video naithokan nukjang nai plus contrast nai kaisa enhance khanai subject ma bagai jeng dark gray color choose khaga ngai phone tam tu kha mo khain no ma khana jeng tabon pai tu mo burger ni moni price kom no only 100 taka si ama pen khai jang nai foam ruler slip no ma khana mo foam ruler slip amani bumonge foam ruler slip ama jeng tini rule khai pen khai nai uplogo ngai ta kise plus tu kha aman dam kai sarmani 120 taka tu hek 110 taka khai amba kham na nang ma khnai ko bin quality bo dom kaham ngai family tini just outside pen khai gane am to ama khai busuk lek no family ya ngai amar kaise equipments brush shop nu kha tapore ama khai paint jeng tu hega 2 liter ni paint kana de ama burger ni silk yang bo ani duita paint khana bagai tini ngai phai jeng start khaile na without further delay friends like important kok non bagai nok sosmai paint no use khaga paint khaibar sosmai glass and mask thumja ni jate no je ala the paint on kisu chemicals tongo so no protect khane abo gaun bagai no personal protective measures mai kise glass te jate kise mask thumja ni jate no mokol logo plus airway abo or rong khabai te so na ko let's get started. Finally, the color ready now. As you can see, I don't know whether you will see or not, but it's ready now. So we will try. Is it done? Jai Bajrang Bali. पास में लेके सर पास में लेके क्या टेक्सचर वाह बढ़िया हाँ ये बढ़िया है यार हाँ टेक्सचर बढ़िया है ना बढ़िया बे ये इसको बोलते हैं जिंदगी का असली मजा नाम लेयर देना पड़ेगा ना अच्छा आएगा पेन ठीक है ना एक लेयर देने से ज्यादा बढ़िया नहीं होगा ये लाइट
friends, as you can see, chini wall paint complete khayang khaksa. So mainly yang video khajak nai. So yang paint khake hamke. Ang sajung paint khaimani so leng khamar kan lermo sa kharang sa. Yang side ni jetai tinta wall tongko amno paint khaye ko. Amno te satsa free day khaisi nai. Tini yang just tapa auto to jadi video shot khainai. Yang khaina graka. Okay. Sabot of colors ran situ walau sini yang side ni color painting complete ka so tini belak na marke leng ka tabu kisa yak rogo kora rong nang suka marke okay tabu kam ke rong suka ge am clean khai angani luma thaksinai so rien bagam sino I hope no blog khamza kana just एक side ni wall ni painting khai mani studio ni bagai एक side wall ni painting tini complete khai ga studio ni bagai so belak na leng ka so one of channel support khai dong de am joton tini YouTube channel bahan khai dong jeng so keep supporting keep loving like khai di share khai dian video no tarpore subscribe khai di channel no jodonar content hamsai dong kangke jam sakno eat healthy stay healthy bye bye take care